oras mo niyan is 6 o'clock. Pigaharalat mo niyan sa Megan. Nasa Milaor na daa. Si Megan, si Sean, si Savannah, saka si Talia. Ngunyan nagaharat kami ginamama. Si Ruth, saka si Flabel, hali sina sa CWC. Ngunyan, kuyaning. Makuyan sila sa SM kung anong mga babarakalon pa para sa okasyon sa aga. Ayan. Pangsabat Daniel. Pangsabat Daniel. A few moments later. Much later. Ilinga Silver. Ah. Oh, yan na. Robinson's family. I already drink a lot of beers. I drink a lot of beers already. Naluto na ako, Megan. Sige na. I've got a beer for you already. Hi, Talia. I made this for Savannah. Savannah, where's my hug, baby? Where's my hug, baby? Where's my hug? Hello, baby. Hello, Talia. Hi. You look like a doll. Hello, May 27 ngunyan. Bunyag na ni Savannah sa kanitalia. Ngunyan, madiretso kami na sa Carnation. Maurulay na kami kung ano ang sitwasyon. Ang iba sa Muya, madiretso na duman sa reception, swimming reception. Tapos, ang bunyag i-held sa palasyo. Ako ang nakatokang mag-document, mag-video. Here na kami sa car. Papunta na kami sa Carnation. Sana maging maray ang panahon, dahil magparauran, tapos maging happy and successful ang okasyon. Left-handed? Ay. Manaki. Tita Lola? Mainot na sa mama sa pakul dahil na sila maaging simbahan. Wow. Beautiful. Ang beauty naman talaga.
What do you ask after church for them? Baptism. You have asked to have your children baptized. In doing so, you are accepting the responsibility of training them. Tapos na ang bunyag, mapunta na kami ngunyan sa pakulta. Yaon duman ang kuyan me, yaon duman ang reception mas willing. Okay man si bunyag, although grabing init. Nagwawala na nga ni ang samuyang kuyan, no? Nagwawala na sa init. Ma. Turog na. Turog. Ay, turog. Sasakyan. Ay, bulay tururog. Di manggiral ka. Ay, wawa man. Antok na. Pero gutom pa. Kain o tulog? Ano ang gusto? Kain o tulog? Pwede sabay. Yan, uwian na. Sige na, sakay na dyan. Sino sa harap? You're not allowed to ride in the car if your shorts away. You know how Tito is. Your shorts is dried already, yeah? Happy birthday in advance. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday in advance. Advance birthday. Ay, thank you very much. Mayo da kaya sina sa birthday mo. Mama. Thank you very much. Ano yan, body wash? Body wash and body lotion. Yan ang Ay, this is for the best. something for my feet. This one, day cream and night cream.
about this one? Facial wash. Wow. Marami Right. tumutulong Pag yun. naubos na yan ni Mama, siya na ang bunso. Wow. Wow! Wow, it's a perfume. Christian Dior. Thank you, thank you. Chador, enjoy. Ang iba naman. That's my birthday gift from Savannah and Ate Megan. Ma. Wala na.